je u planu je dakle i prije nastupa sve njih ćemo slikati jednu veliku, napraviti zajedničku milenijsku fotografiju u parku Kralja Tomislava. Pa naravno i vas pozivamo da u ovim linijama, svi koji želite, nam se pridružite i pokažemo jedno jedinstvo veliko našem gradu Ogulinu. Evo malo pomalo približavamo se članovi Frankopanske garde Ogulin, sve i srdačno pozdravljamo i zahvaljujemo što su i ove godine sa nama. Ovo me sunca zajevala. Nemoj na sunce. Frankopanska garda Ogulin. A odmah se njima članice Ogulinske mažoretkinje. Svi timovi Ogulinske mažoretkinje i ove godine su sa nama. Pozdravljamo ih sve skupa velikim pljeskom i zahvaljujemo i novoj ljepoti koja je u svečanom mimohodu na Igrakovu. Do najvećih, eto pridružile su nam se danas. Bravo za naše mažoretkinje, još jedan veliki pozdrav. Pozdravljamo i zahvaljujemo da su i ove godine u svečanom mimohodu. Pomporaši koji prodaju Igracolo su naravno domaćini članovi kulturno-umjetničkog društva Kleki Ogulin. 156 članova, najmlađih, od ovih pilića, najmlađi manje od 6 mjeseci do onog najstarijega od 86 godina. Svi oni danas su s ponosom obukli narodnu nošu Ogulinskog kraja. Izvolite polako naprijed. Vidjeli ste male piliće i srednju grupu kuda Kleka priprema vam se i izvorna grupa, polkovni ansambl i tamburaški orkestar koji će nam ovdje na ovom proširenju izvesti nešto od tradicije, kratko naravno, ali tradicije Ogulinskog kraja, naše Ogulinsko staro kolo. Izvolite.
Ogulincima, našim domaćinima. Evo, bio je to jedan dijelić bogatstva naše ogulinske tradicije. Evo, pred nama je i kulturno-umjetničko društvo Sveto Antun Pokupska dolina. Ovo društvo okuplja 60 članova u odrasloj i dječjoj sekciji te tamburaškom sastavu. Članovi društva svake godine održavaju i božićni i korizmeni koncert. Evo, čućemo nekoliko pozdravnih riječi i također nešto od njihove bogate tradicije i folklorne baštine. Oguline, u tebi milina, pozdravljate kult Sveti Antun, Pokupska dolina. Živjeli!